Asambeni madoda siyovota. Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko. Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngoMvulo phela mhla ka-30 kulinyanga. IStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo6 o'clock lezantambama ezika7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo2 o'clock kusiya ku5 o'clock. Kusukela ngoMvulo khonapho kusiya kumhla ka7 ngoNcwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Khongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. IStudio 7 ngumsakazo wakho. Asambeni thina kwelakini madoda siyovota. Sivotele inkululeko.